Langhina hawaralong kichengsi apartment kithedung a hotel lapente resort kang pupon. Lapen langhin town along Goraimari Pathua Klam adung Honest Hotel and Resort pu kang pupon laki langhin along akihilopen ke wanga tumapan kimisen kichokijun apan adim longpon pu. Labangso Hotel and Resort ahem pulaki Jyoti Prasad Deka henlo. Pini labangso Honest Hotel and Resort Carbing Autonomous Council Abarim Executive Member Sarat Brahma Rideng Bensi Kangpo Asai Deng Ponlo. Bangso Kangpo Pon Asai along Lipson Bay Tax Officer Rajeshwar Basumutari Secretary ex BLT Welfare Society Meknat Basumutari Rongasar Lapente Penangan Ketekiding Atum Chetong Dunsi Bangso Hotel and Resort Kangpo along RDP Dun. Bangso Honest Hotel and Resort Kangpo along Kipangdak pon atingki non kichengsi arui ruini apartment ki ada porphai troxy pen ajo porphai kep ansi do choji bonsatami irui ruini litlote 24/7 sitami kipado ponji aphan sai deng pon popusi ahempo Jyoti Prasad Deka pen lamthe jaipon lapen labangso hotel along anam jum hek pen ke chua hormula pen ke bohawar sai sitami longpon Anparta birthday party anniversary high huz asai aphansitami adimaklong chakponji puta pachini pontu আমি তেখেতক ধন্যবাদ দিছো ডেকা ডাঙৰে তেখেতে হদৌ গোলাঘাট জিলাৰ পৰা আহি ইয়া যেটো ব্যৱসায় কৰিব আহিছে আমি তেখেতক ধন্যবাদ দিছো আৰু ইয়াৰ পৰা আমাৰ নিবনুৱাসকলে কিছু সংস্থাপন পাব যোগ্য অনুযায়ী ইয়াতে সংস্থাপন পাব আৰু কিছু তেখেতলোকে কামো শিকিব পাৰিব ইয়াত 11টা বজালৈকে আমি খোলা ৰাখিম তাৰ পিছত আগৰ পৰ্যন্ত আমি 24 ঘণ্টা খোলা ৰাখাৰ মানে চিন্তা ধাৰা কৰিম যদিহে আমি এটো মানে সহায় সবৰ পৰা পাম Langhin pen sarpang ring tikathar Carbing Long Dai